neki tukaj. Ujebo ti kiša biti televizija. Stari moj, ne možeš neki tablicu kradat, stari moj. Takoj te video za ključku mater. Šta je sad ovo? Ko je za tole? Ti model, ko ti misliš da si ti sam tukaj ili kaj? Ha? Zakaj si ti parkirao pred moja hiša model? Ko ti čakaš tukaj? Čaka mene, kolega. Što može kje zdobut auto, pizda neki jeban auto? Kaj je tole, stari? Talentino mi ga podvalio. Kdo ti ga je podvalio? Dino, youtuber. Ma kje, a on bosanski ne zna govorit slovenski, kva? Ja. Pa kaj on hoće tukaj? Čakaj, kje je zdaj to? Pizda mu čora, vidi YouTube mu gre, dobar stari. A to je njegova hiša, dobar, zdaj vemo kam da prijema. Stari moj, pa to je neki noga, ko je to za jedan auto? Ko je to? Honda CR-V. Honda CR-V, stari moj. Pa nisu slišao, stari. Pa nisu slišao, pa ti si velik šlog, pizda, pa to je auto za velike ljude. Kako ti kaj noć sediš? Pizda, kjeriš tevce, stari. Pomotno, vidiš, sedim ko Tito. Što bože, pa ti imaš ene 200 kila, pizdu materno, pa to je pravi auto za te. Živim suve vage. Živim suve vage, pa a kdo si ti drugač? Denis Dobraš. Koji dobri? Denis Dobraš. Dobraš? Dobraš. Malo kakvi dobri, a veš, sebe, stari moj, pa pizdo materna, ampak to je malo auto za starije ljude, pa koliko imaš ti let? Kakve starije ljude? Ha? Zihar je dizel, daj povej, zihar dizel, šparaš na nafti, Dizel aparatu, a ne bo slišao da je. Kurac ne verjamem. Kje, vem je moja. Dej pržgino, dej pržgino, majke ti, dej da vidim. Slišam radio, slušaj. Stiši radio, kje je to? Vidi, ima čovjek ima drvo unutra, stari, kva je to? Nije, nego to je da se fino vozi. Ha? Da se fino vozi. In sicer zdaj se pelja proti domu in nekako nisem navajen tega, da me ženske ne gledajo. V bistvu to je zaradi njega, ne. Hecam se, ne. Človek se ugojijo, a razumete? In pač... Ne, fora je, da se redim se za eno vlogo. Ja, redi se za eno vlogo. Ne vem še kjero. Dober, veš kako v filmu velikrat snemajo tudi živalske vrtove. In tam pač se veš, slon je skupaj, životinja, za najed, pa, razumeš? A veš, mora prav masa biti. Ampak dobro, ajde, pustimo te besede, pa zdaj bancijo na stran. Zdaj se prvič furamo temu CR-V-ju, pač tole je Hondin CR-V, ta nov, ne vem koliko stane, ampak vem, da je tipična Honda, noter nobenih teh čričkov. A slišaš kaj? Ne. Nobenih čričkov. Čak sem malo bom nazel to kamero. Evo, ful vzad prostora, se pravi, če imate otroke, a pa če jih hočete narediti, tale avto je idealen, ker so vzad zici res prostorni. Ne, malo vam bom pokazal sam. Evo ga, tole je volan, normalno, kakor ima vsak avto, milijon gumbov, ne vem ti sam kaj pač pomenijo. Menjalnik je malo bolj didovsko, a ne, ni glih za mene, v bistvu bolj je tako više postavljen. Pizda, ful se dober voz, kakor gledam tako, dost mehak je. Kaj ti misliš? Ja, smo rad mehki. A si ti... Ti si rad mehke? Njo. Koga? Njega ili njo? Ali govorimo o avti? A ja, o avti se prvičujem. Čakaj, da jaz tole malo stisnem. Ujebo mater na vor! Diže se zemlja, asfalt trga, čupa! A ja, se res, ja ful nisem navajen, tega je na avtocesta in krugič. Ful nisem navajen dizlov, jaz, kakor veste, namaram dizlov, sem bolj na benzinarju, zato ker rad, da se vrti. Ampak za nekoga, ki rad ima dizle, a ne, je tole en dizel tak, ki se ga ne sliši, za razliko od švabov. A ne, ti, če ta avto zunaj poslušaš, ne slišiš, da je dizel oziroma ful slabo. Ampak kad veš, da moja Honda, moja generacija, moja Honda, je najboljši dizel, veš zakaj? Ker misliš, da je pokvarjen benzinar. Z nova generacija je že bolj glasna, ampak ne vem za kva to. Nijem pojma za kva. Kako misliš pokvaren benzinar? Ja, ono tako ni tipičen zvok dizlov. Razumeš? Okej. Tako rr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 
pa tudi kljub novejšim tem Volkswagenom, ne vem, prešiš, evo zgodba, pač. Poslušajte zdaj to. Poslušajte zdaj. Hodim jaz po BTC, pač vzun. In vidim ti jaz najnovejši BMW 6, 4-vraten, črn, hud, felge, zajeban stari. In pazi to, no 2 čefura, tablice itak njemačke, se pravi nemške. In modela tako parkirata in ta model en čelo, bil je čelavi, je šel ven tam pač cigareto da pražge, a on drug model je parkiral avto. In jaz zdaj hodim in slišam BMW-a, BMW ropota. Škaj ropota?
ono, iskulujem čovjek šestka, nova, športna, ono, top shit, dizel. I hoda mimi JZL, stari, pred unim tipom, sramota, kaj je to, dizel? I pravo, Jarane, imaš pravo, i ja sam mu rekao, pa kako si mogao kup dizel, vidi kako ti je auto, ako nije ispod 3.0, jebaj ga, I pa grem mim, stari, jaz i tako un, čelo, kaj un, pač un parkiru, šao van i un tako pravo, jesi ti čuo šta ona je rekao? Pa šta? Rekao, sramota, dizel. Kaže, pa šta ću, ubosti dizel, majka, kako doći sa benzincom, kad te upita koliko troši, pa da mu kaže 30 litara, a jebi ga i ti, razumeš? Osto, tačan to. A ne, Bang Bus, veste kaj je Bang Bus? Jaz ne vem. To je veliko vozilo, v katero lahko spraviš sebe in veliko žensk. A ne, in potem, če hodeš, naprimer, tak avto je dober za kakšne šume pa to, a veš. Kaj se dela pa? Ja, ti v šumi, a veš kakšne ceste ima Makadam? A veš, in pa če so ženske, no, to ne skaču po tebi. In to je Bang Bus. Okay. A razumeš, se pravi, avto je visok, lahko greš v šumo, greš lahko čez kucljeve in več gasa daš, več čupa, to je 4x4 pa to, ona več skače. Ja. In pol, ko imaš take velike sedeže, tako otroke dobiš in pol imaš legalno lahko ta avto, ker pač imaš veliko prostora in izgledaš primeren letom, ne, familija, žena, ljubavnica, dvoje djece, otrok od ljubavnice, a veš, in vse tukaj lahko voziš. Res da otrok ljubavnice pa ljubavnice v gepeku, da žena ne ve, ampak pustimo to, a razumeš? Ajde, zdaj ga bomo malo stisnili. Jebo, majko! Ohoj, trga, čupa asfalt! 5000 obratov do konca, gremo. Avto je gre, tako da se ne bati. Zdaj ga bomo pritisnili, 180 že gremo. 400! Zdaj bomo mi naredili en test, da vi vidite razliko. Ok. Pelješ se lepo po cesti, greš lepo na lukne in je minimalna razlika. Sploh ne čutiš, ka bi itak pri normalnem avtu razvalilo. Vino, meni se niti joške ne tresejo, stari. Sem res, stari. Glej to, stari. Viš, kakšne lukne so po cesti. In sploh ne čutiš, furam se pa 50 na uro. Evo, glej. Evo. In zato je dober tak avto. Zdaj ga bom malo zrukal. Pak vse skup nič. Že je kamera na miru. Vse skup nič. Lukne do konca. In tale avto se je ubil za off-road.